Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşevanê me hêja îro bi bernameyeke nû li ser ekrana Rehber TV em ê bi hevdûre bin înşallah. Xwe Mesûd xêr hatin. Xwe dişte razî, xwe de îmanê bide te. Îro em ê înşallah li ser biratiya İslamê, li ser heqê Müslümana ji alî hevalê wa, dostê wa de li ser wan çi ye, em ê van esasa bîne ziman. Malûmê we biratiya İslamê tiştekî wihayekî got Xwedayê Teala em kirine bira, yanî ne tiştekî di destê ev dade ye, Xweda em di Qur'ana Kerîm de em ji hevdûre kirine bira. Ji ber vê yekê jî pîrekeke Müslüman bi alaqa xwe birayê xwe Müslüman re ne weke pîrekê birdevê de ye. Çinkî ew zane kî got biratiya xwe li ser esasê İslamê, li ser Quralê İslamê hezkirina xwe, çûnûhatina xwe, her muhebbeta xwe, her alaqa xwe li ser temelê İslamê ava dike. Çinkî Xwedayê Teala bi biratiya İslamê dibe weke werîsekî saxlemî got bi heve girê de bi vê şeklî bi muhebbeta Müslümana li qarişî hevdû qelbê wan nake, dilê wan nake li hevdû girê dide û wan nake ji hevdû re weke qaleyeke saxlem dike. Cê înşallah em ê îro hemû Xwe Mesûde em ê vê nake bîne ziman. Xwe Mesûde gelo însanê Müslüman heqê hevalê wan, dostê wan nake, tistoya de çawa li gora İslamê kerem ke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Un hemû bixêr hatin ser ekrana Rehber TV'ye. Çago xwe me talibe got înşallah em ê îro behsa xwe biratiya İslamê bikin. Ayeta Kur'an-ê Hucurat ya daha de Rabbi alemê dibêje ancak mümin birane. Ancak mümin xwe birane. Yani biratiya İslamê ji bonî zilama jî ji bonî pîreka jî eyn ye. Çünkü akîde û ehlak pîrek û zilama re de gij nabe. Her du kar jî mükellefiyet eyn ye, lazim e li gorî ehlak û akîda İslam û Qur'anê emel bike. Di vê ayetê de jî çiwa em fam dikin got Rabbi alemê dibêje ancak mümin birane. Pîrekê Müslüman ve ji hevû dinê re ji xwe biratiya wa werîsekî wisa bi qîmete, werîsekî wisa bi qûwetekî ew xwe biratî menfaeta dinyayê û menfaeta nefsa însan ji meydanê re dike. Sadece akîda û hezkirina ji bonî riza Xweda dixe dilê nava her du însana. Gavê got ev qîmet wan însana bi hevû dinê girê dide ve carê Rabbi alemê wan rehmeteka wisa bi av dide kî ew rehmet nûra nübûvetê ye û kaniya siyerê ye, kaniya Pêxemberê aleyhissalatu vesselam e. Bizna Xwedê gavê got ji vê feydê distînin ve carê bi rehm û kerema Xweda dinya wa pê ava dibe, axireta wan jî pê xelas dibe. Üstad Bedî'û Zaman jî dibêje muhebbet nûr e, edawet tarîtî ye. Nur û tarîtî li hevû dinê nake. Ciyê got nûr dikevî, tarîtî ji wê derê hinda dibe. Ji ber wî pîreka Müslüman gavê xwe biratiya İslamê dilê wê de cî digire, tama îmanê, lezzeta îmanê dikeve dilê wê. Ew tama îmanê û lezzeta îmanê vê carê çiwa got hedîsa Resulullah aleyhissalatu vesselamê aleyhisselam de tê gotinê dibêje sê tişt hene gavê got însanekî re be ew însan tam û lezzeta îmanê distîne. Eger got ev ji wana yek kêm be însan jî wê lezzetê bi heqîqî fam nake. Çine ew ya ewilî tê Xweda û Resulê Xweda ji her tiştî zêdetir hez bikî. Yê di duwa tê sadece ji bo Xweda hez bikî. Yê sisiya jî çiwa tu ji agir ditirsê tu wisa ji guneha direvî got tu carekî ditêkevî nava guneha. Îro li vê derê ser mesela behsa got ser mesela me tê kirinê kîjan e tê ji bonî Xweda hez bikî. Yani pîreka Müslüman ji bira xweha xwe yî Müslüman gavê got hez bikî ê vê li bîra xwe bênî. Ê bibêje kî ev xweha minî Müslüman e, hezkirina wê Xweda emrî min kiriye. Ne ji bo menfaetekî dinyayê, ne ji bo xwestinekî dinyayê. Lillah ji bonî riza Xweda. Lillah ji bonî riza Xweda ez ji vê însanê hez dikim. Gavê got ew hezkirin lê be û li dilê wê be vê carê tu hêvî jê nakî. Zaten hêviya însan got ji Xweda be, ne ji ev da be.
حضورسوزی و تسقنتی نوا انسانا ده در ناکوه او حس کرنا ولو تني صافة بحاقجة مثلا چونكي تمن في عدي دنياوي تيدا تنانا انجق او حس كرين يا صميمية zaten gavi gu hivit keve nava insana sorun derti. Ez heviyat işte kişte bikim. Ez qancı kipte bikim ve ez bibejim ha xozi evji filan qancı ve jib bikra. Gavi gu ev hevit keve dilemin. Gavi gu el heviya ve menfaati bim. İnsan ji tedi hatta xoda takdir neke ne fayde ne zararı ne kare bide insan ekidin. Ama dili aji dili xoda ve heviyet xazım. Gabe ku ve heviyet ve insani kru ve insanıcı ve cevabı ne da beca ev kesedin dili xoda u akli xoda dxayide yahut adiz de u navawan insana da sıkıntı dert kebe meydani. Ama gabe heviyet ne be? Lillah haskirinç boni rıza xoda be lillah jbona xoda be tçibki sadece rıza xoda birate be او عمل يقول خواهاتي القارشي تشتك تبي المشغول نابي تبي على قدر نابي تبي بيج وظيفة من حسكرنا وظيفة من دابونة أزي بكم أزي بدم والقارش الغاوي ده خداي تعالى محقق يا الوي دنياي يا الوي دنياي مكافاتي بدمن وجاب في شكل هم وتعامل لذتها خبراتي حزبك وهم جوي دلي تفرا وعقلي راحت به چونكي تخص بارتيا قدرتك وصا مظن او قدرة تشبك الخيره او قدرة تشتخوازا الخيراتيه جبر بينا هم حزوراتها هي هم عقلي راحته هم مناسبتات تو هوالته ده درو دورته مناسبتك خوشك وبحضور درباز دبه چونكي خدای تعالى قرآن كريم دهاني مسلمان كرنا خو براي هبدويا مثلا الخو برا الجورا ما إنسانك يجو جدي وبابي أنا كي يكبا أفد بنا خو براي هبدونا يعني أف ورثة أما بيجن خوينة يعني ارتباطا خوينة بهبدورة هي أفد بنا خو براي هبدو فقط خدای تعالى وقتام دقات كنت قرآن كريم ده دبيجا أنجق مؤمن يعني إيجو إيمان آنينا خو براي هبدونا يعني مثلا وقتا ام حياتا بام پیغمبری دیجید نرن حياتا اصحابية ام دنرن مثلا حربادا ايگو ایمان آنینا و ایمان نانینا کتنا قارشیا هفدو را حرب کرنا demek ki gerçekten insan ego iman anine gerçek خوبرای هبدونا حياتا مثلا و پیغمبری ده حضرت نوح وقتا گو جبونی کره خود بشخوا او هلاک بود عذاب خلوه دنیای کشان افو کرنای تخوازه خدای تعالی دوردوی ایقاس کریا گوتیه بلا گوی ایمان نانی گوتیه او نتشتکی تایا يعني بنيرن قاوي قوم إيرو ويقال زماني خوشي بنيرن خو براي قوجدي وباوكينه قاوي قوم منفعتك تكبه ميداني تدبيني چقاس كارن زراري مزن بدنا هبودني Yani Kur'an, binire Kur'an dibece ki ancak mümin birane hakikata insaniyete zaten vişani de. Özellikle divi zamanime de kam deru doğru xo binirin kam harut haber ada binirin kam gohdar bakın. Yani xo braye de jde bavekine fakat zarar ne usad dine hevu dine cana gavi xal gohdar ka akli insan disekne. Xal dibece Allah Allah xal kare bir braye xo ke ya utqal. Sır menfaat دنیای یعنی چه به جانا مال جانا مقام جانا تشتكي زاف جي قيمته فقط نفس الشيطان قاوي قوي منفعتي هي في جيدك او انسان چتك جبو وي منفعتي وي براتيا خو براتيا دو باش بيردك نکاره یعنی کرنا قنجیر دینا آلی کی zarar دیه حتی گلک جارا ده جانی وانجی دستینه و جاری demek ki حقیقتا قرآنی خود بدری بشانی دیده خوب براتی نو براتیا دیو باوایه جدیو باوکیه اری راسته گو انسان aiله کب ایمان ده به حقیقتا لذت جوی لذت خوشتر تنیه گو مالک لسر سفرا ایمانی توپ ببه گو هر کس سر وی لذت ایمانی گو سر سفره کی توپ ببه و جوی لذت تعم بکه جوی لذت تر تشتکتنیه فقط حقیقت براتی ایمانه حقیقتا براتی ایمانه یعنی تیرو دنیری sadece mümini حقیقی قابي قو تشتكي ددنا هبو دني قابي قو منفعتا واش هبو دني رتشيد به تلهي نلهي بيا تشتكينا لله جبوي خداوي إشي كرنا وبشتا خداني جبير كرنا
گاوی گوت وی ایشی دکی گاوی گوت قنجیه کی دکی گاوی گوت حسکرنه کی دکی گاوی گو فیدات الانسان کی دبی او نیتاته او خواستناته گاوی گو لله جبونی رضا خدا به دل انسان پر راحته از من ود قلق جارا ده حياتا خود جديتيه واز شاهد جيبومه خبرات يا اسلامي لذتاوي قوب اخلاص لله جبوي خدا به جبوي لوجه الله به والله تتعما دنياي ناقي شوي محقق عشق رسول خدا علیه الصلاة والسلام جوقت توپلما اسلام آوا کریه ان تشتا مهم گو یعنی لسر سکنیشی براتیا اسلامی انشالله میبیجی با قونی خودی دا میبیجن خواه مسوده پکی انسانه که مسلمان گونشبانی رضا خدای تعالی حج هفدو بکن وقت تجی گوتی تمنفعات دنیاوی تیده تنبن گلول گورا اسلام مرتبه وان انسانا چاوه خدای تعالی مزگینیات چه خیره دایه وان انسانا در حقیقت بيجي صحيح حديث هنا هاني حسكرنا جبوني خدا به خدای تعالی چه قیمتی داده و چه مرتبه داده وان انسانا قابي گو خلج بوي خدا شبودني حزبك خدا شرف داده انسان عزت داده انسان و اكرام الانسان دكه و ربي عالم در حقيقه ده مزگين جي داده دبيجي جبوي حق او كسي جبوني جلاله من جبوني حق من جبوني رضا من شبودني حزد كن دبيجي او الكودرين رجا قيامتي غازي دكه تدي چقاز يعني ام جهدار دكن عالمي مبحث دكن چقاز رجا قيامتي زوره چقاز زحمته قاوي جو او تعب نيزي انسان دبه انسان ناب خوي خويداني ده نابا وي گرمي ده هندا دبه چقاز انسان محتاج جو ستارك جيره هبه بنير كلكلا هاوينه ام نزان نمي خطيخ نكودري ام خود ناوا خانيا دد بني قليما دجيد بشيرن ام دكن ناكن ام هينك نابن يعني ام نكارن دري خو بكن ام دركبنا اودكادن ام هو قصبي عادس دبن وجاري بگرما محشر قاوي انسان بين بيراخ و استارا خدا چقاش انسان آره لازم به چقا زور به اشتد وي زور وي وقت زور زحمت ربي عالمي دبيجه او كسي گجبوني جلالي من شبو دني حسك نكا و الكودرينه دوی روژا گوش سیا من پیشتر ستارا من پیشتر ستارتنه برا ایرو ورن از ایوان بن سیا خدا ستار بکم خصوصی از ایوان تیخم بن سیا خو از ایوان ستار بکم کینه او کسی گوش بونی خدا شبودنه حس کرنه ما گویا حس کرنه جبونی رضا خدا لوی دنیای حضور و راحتیه قیمت و اعتباره اما الوی دنیای جدیسا عزت و شرف و نیزبونا رب عالمیه خدای تعالی بعملك الوی دنیای عملك پر خوش پر راحت حسكرن صادجه حسكرن حسكرن ابو تجبراي خوي مسلمان حسدك ديه لوي دنياي تنيزي خود چونكي بوي حسكرني رحيته باقش بويا قلبيته باقش بويا محبت قلبيته بجيبويا بالنور قلبيته بجيبويا ايش ربي عالمي مزگين ده ترسيل سروان انسان راتك دبيجكي او دنیاگو و تشابه خدا بقیمت کر او زوقا دنیاگو و تشابه خدا بقیمت کر و خبرای خود ترجیحی نفسا خو کر و زوقا خو قربانا زوقا وکر ایرو دبیجه اجیز اکرام خلو بکم خدای تعالی و اکرام نصیبی محموکا بک انشاءالله دیساد حدیث ده دبیجه روژا قیامت خدای تعالی دبیجه او کسی گوشبونی جلالی مشهبو دنی حس کرنکا او الکودرینه براورن ازی من درا بدموا او من در چنل گوری دیسا حدیثاتی روایت کرن دبی من درج نورین بلندن دبي انسان جي قابل واندنرن دبي عجيبا قالوا اف بيخمبرن بو خدا هف قص قيمة دايوه او نورا وهوقا شوق الشمال بك دبي جي حتى بيخمبر وشهيد جي خوزيا خوبوانتينن دبي خوزي او من در ببونا نصيبه مجي يعني او مقام ببونا نصيبه مجي كينا او كسي قوش بوني رضا خدا شهودني حس كرنه بيجا ام هف قاس دخبتن هو قاس انسان شخورش خدا دخوازه غايه نرضى خدا وخلاص كرنا خلاص بوناش اجري جهنمي وجهشتنا جنة ومقام جنتيه اشتا خدا شاني مدده دبجا اف عمل حسكرن ايوه بك هيجينا في مقامي وبك هيجينا رضا من وبك هيجينا ازنا خدا
برحمت و لطفا الهی چما هف قسمهیمه رب عالمی دخوازگو وی امت topluluğa insaniyeti nezi hev bike şebud nera qanc bike hemû insan evde xoda ne li ba xoda bi qîmetekîne ego insana qîmet û bêqîmet ke emelê insana ye خدا دخوازه همو انسان به قیمت و به درجه بلندی با نزبونا خدا ببن جبر وینا وی حس کرنه دناوا واده بجی دکه وی حس کرنه سروا مکلف دکه وی حس کرنه جوا دخوازه گدناوا وانده مامورتیا وانده حضور و خوشی چه ببه رب عالمه ده اول ده اب محبت ده دل رسول الله عليه الصلاة والسلام ده جي كريه قابي قو ام دنيرن حسكرنا حضرت محمد شهوالي ويره صحابي ويره قابي قو ام لين دنيرن رسول الله تمي دائم وترجيح كريه حسكرنا خواه او نزبونا و او شفقتا و شانی وادایه حسكرنا خود وی شفقتا خود شانی صحابی خوشی دایه و جاری حتی دویجه روژه کی معاذ بن جبل حضرت معاذ لبر رسول الله علیه الصلاة والسلام حضرت رسول الله جیره گوتیه یا معاذ گوتیه اشتحزدکم استحزدكم دور رسول الله عليه الصلاة والسلام دور وی حس کرنا خو نصیحت لیکریه خوستیه گو او نصیحت ویج امتحانا وی دنیای رسپی خلاص بکه چیه نصیحتاوی گوتیه کی خدا ذکر بکه ذکر خدا ترک نکه شکر خدا ترک نکه و عبادت خدا دوام بکه قابي قام في حديث جدنيرن في خنبر عليه الصلاة والسلام هم عملي خدا وهم محبته خدا ريشاني صحابي خدايه وافرياوي ان شاء الله شمحموها رجيبويه رهبر وشمر بويه ري يعني ايش خود بيج ابو هريره رضي الله عنها تي روايت كرين دبي روجه كي رسول خدا عليه الصلاه والسلام دبيجه انسانك يعني زلامك شي گندك دور براكي خو زيارت بك يعني برادر كهاني ام بي هبالك خو زيارت بك دوستك خو زيارت بك دبي الويدر خداي تعالى هناك ملكا غورفلي دشينا دبي كهر جيب برسن بي او هرب كوفا دبي او ملك تنجي برسن بفلان كاس دبي تيب كوفا هرا دبي براكي مل في گندی های استخوازم از هرمی زیارت بکم سریکی بدمی به احتیاجی کی تبه هیا منفعتک ته هیا ته هرمی زیارت بک دبینا دب تنش بو خدا از حجیت کم جبرگوز حجیت کم استخوازم هرم از سریکی بدمی دبی جهنگ او ملک جرد بیجن دبی ام الچی رب عالمنا خدای تعالی ام اشترى شاندنا دبی جبرگو تشبونی خدا تحجوی زلامیت که دبي خدای تعالی جی که بتچلو حجوی زلامیت که او جولو حشتتك يعني تشلو حجوي هذالي خدك دبي خداي تعالى جيكي دبي حشتتك دبي مثلا ام وقتات دنا برچاوي خما كا شرف نعمت وخوشياج بيناك ماستر قي هي البي دنياي وقتا گو مسلمان شو ايرو گو او محبت دنا وان دهبونا وقتا گو زرارك گها مسلمانك اللي طرفي دنياي جيبونا چه هواي بونا جبوني گو جوي زراري جوي ظلمي خلاص بك اوي ببونايك وي علي كاريا هبدو كرانا جبرگو ايرو براتيا اسلام ادناف مدى نمايا كيم بويا ياجي كتيا سر منفعته جبربي كي ايرو مسلمان هر طرفي دنيا ظلم الوادبه تعدل الوادبه دبن اشكنجا وازيات ادنا ام جدولاتي بلوان دنارن ام دلي خوتيشين انا ام تشتكي جبوني جو ام واجوي درومي خلاص بكن ام ناكن اجبر تشي جبرگو بصاله وباسرا دولة اوروبا شغولي نسر مسلمانه گوجبوني براتيا انا كي خلاص بكن هر یکی کرنا فرقاک و هر یکی فتنه و فسادی خسنا نوانا جهدو فقطاندن ایرو مسلمان کتنوی حالی کنگی گو ام دنوا خدا توپلما خدا ام براتیا اسلامی آوا بکن انشالله ام دبیجنه خدای تعالی بچاد زمانه اصحابیه دا بونا وکا قاله که ساغلم بهبدوره و لقارشی کفری میدان دخواندن خدای تعالی زافر دا انشالله ایرو جو وقتا گو مسلمان ببنیک و براتیا وانا که صمیمی با منفعت دیده تنبه من تشتي دنيوي تيدا تنبن ديسا خداي تعالى دريه وازافر المبكة مسلمان لازمه هم دنگی خوب بگهجینه هم جی دست خوب بگهجینه بنیره انس روایت که دبی جاره کی ظلامک البر رسول الله علیه الصلاة والسلام در رودنشت
یک دبرده درباز بو وی اسلامیش پیغمبر علیه الصلاة والسلام را گو بنی یا رسول الله اجوی انسانی حزدکم بو به پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیره گو تویجه را گو تیه ظلام گو نه یا رسول الله من جیره نگوتیه دبی پیغمبر ویشان گو هر جیره ببیجه اجت حزدکم کسی و گاوی گوش کسی حزب که برا وی گوتنه شودنی را ببیجه مز سببه وی یعنی گاوی گو مسلمان دستی خوباویج نهوی و دنگی خوباویج نهوی ببنه یک گاوی گو مسلمان گوت یا دلی خودش هبودنی را نبیجن و گاوی گو دستی خو نبیج نهبودنی چوا گوت دبیجی ظالم و کافر لهیو یا امتی نگو امتی پارچه پارچه بکن نیارتی و دونم حضرت محمد علیه الصلاة والسلام حتی ویگا کم نبویه زیده بویه قوتر بویه و دناوا مسلمانه ده دناوا اسلامی ده شغلی اما گوهیا مشتهبه نکار ناوا منو تخراب کن فقط گاوی گو هیا مسلمانا شبود نیتنه به هر کس دمالا خوده به هر کس دلی خوده به دلی خل هبود نه گرتی به ویگا فتنه زاف زود ناوا مسلمانا ده بلا به وی زو فرصت ببینه وی مسلمانا شبود نه بکه و پرچه بکه هر عملی رسول الله علیه الصلاة والسلام هر گوتنی رسول الله علیه الصلاة والسلام حکمت ده و شرطیه مثال حدیث کای پر مشهور هیا دبیجد ناو هبود نه ده سلاوی بلا بکن سلاف سبب رحمتیه بنیره اگر ایرو ام دوی داری خود گاوی گو ام درباز دبن ام ده اپارتمانی خود گاوی گو ام درباز دبن هنگ جیناری مهنه ام هبودنی جدا هی ناز ناکن و ام نزان امی چم شکلی بگیجنه هبودنی امی چواب هبودنی را خبر بدون اما گاوی هر جاری ام درباز بن سلاف امل هبودنی دا او سلاف چید کد نوا مده پیشی محبتکی چید که صورة هيدي الدليل ملهب ودنبت كه و حديث رسول الله بجيتي رحمة ومحبة كبنابا إنسانا خدا جو راضی به خوام سودا میرو جهات داویا برنامه خو گلی تماشاوان هجا انشالله امی هفتیه کدی به برنامه کنو مدی ساب هفدورا بن حتی هنگا بمینن خوشی و سلامتی ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.